koyni nanti tambikin sabandin Allah kan yendi adu Allah faran kan sallallahu alaihi wasallam da kome annan yaga da kunya bata hin su kama dendi ibra awti ni gede na ho awa ando jara an wa jara ndanan da watun dinna shart anda sa mu kinnaga don ko basin dai na jara nden ya ga to qur'ana ya na musalliga ay hontai alfadiya Allah ko munda kahinun yatai aka him dajatene an tajatene nangiri sahaba numa da lawara sahaba kai Allah ko mu yiwo kahinun yati alfadiya amma gum da sahaba fasin number mo Qur'anan da'iman awo tindini awo qarangundini jukunga andai karne anga trinkana ti hakrenga ado killunga awo sehene mobe kene se mo bosrenga ajuku be konanda akan jukun bosrenga awo gilli kun goya ati sura kedi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kene jukunta on way duwa nyangindi amati iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in Allah nkiyawo ambane batunu nga ngo awadde men mundu namma ati wata kiri sigira yiwaye an qoron tasribane dangani an kinga kire mo an pay ko qore be rakenga Allah ngello gonta an tasringe banen sigi ke sigirai nan gunda lemmago ke birenga nindu kappa mumina sirunga haringa hijukunga kebirenga windu kapakunga anga awango himbe mundu namma wa kebirenga annen ndwa wulliga kunjamandi o suko hamante ona ambane abatunu o suko hamante ona deme mundu nambane ay kebirenga alla nyaga yum pakati na nyajamanga anko na hakorenye ne al-fatiha wa qur'an kenga komen khirenye ne ngel lo ayireda an ga nyini ngaro kenta kaba kira komo suru be nu ga wono igabenni har nge gantitu nsa on dangai nanti wono kebirenga nduwa wulli ga kunja mandi annin ka hukuma tawra jawon fakati na yadi jaman lafawinga qur'ana wo qaraw ni kenga ahira joppa tikene kimti basiya aw billi aw aqraw ndinga gari أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما سمنتاو سمندين دي أربطي أماكن دم كتا إدويا أماتي الذين غضبت عليهم أو الذين أضللتهم أنغرهم بينو سمندي ما أنغبتهم بينو رما إنك حكومة أي أماكن كم غدي كنا أقرأون دي دواون دي كسرنا لأن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ننتي بولين تدم بنكات الله سبحانه وتعالى كين جوكونا وإن كان منه تقديرا هل جنة على البداية أنت تني خبرين لنيا تي الله نكينيا كم بدي جوكو قرآن مو قرآن لكن جليري أنتر مو قرآن دايرة كتابه كتني الخير كله بيدك والشر لا ينسب إليك buronatu nanti khairin do bone asuna kenya maka nga huburen daddam bin katay ade busiye nganya himbe ni ure ado samunto ndaro hunga e kombuti ure koni samundi ngara koni mo godi himbe gani jukku qur'ana mo qaram ndi kenga yire antar no qaram ndai na huburen dambi kata Allah kembi jukku ya إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورني كان الله ما عنك تنقل نسر هو الذي يطعمني ويسقين الله إني قال أيان من ديني وإذا مرضت وهو يشفين إن نوته أيان جارنا أما تعندين غتنا من جارنا يكون غتنا نوا الله يعني غتنا غابت عندين غتنا من جارنا عندين نوته دائما سلم ما هو بقولنا الله ناجا
Allah na yanga kembe di jukui kebirenga kile din fangai oga mundu Allah no sabati ndaka makin islam ba kun killenga annabi ni mun garti himbeya kifarun garti kebeya itti mandana korege ma hollamin aga kiti himbeya kebirenga kingini lamur honga anno nyasruya himmin garo ken killedi iga bani na kutai anno ka hukun jamanga amin لا إله إلا الله مقدمة ينبغي لكل شرع فيه عندي أن قولا سرسو أنغرونو كلدي أكما ننتي كلدي أغا جوبين هينو بيا مبادئ أيوا سوغونو أو جوبا هونو أو كلوكو دنغاين تمو يعني أنغا هو جوبانا أنن كبانا كنتمو فامادي ko zabura aka mannan yaddan kanahu kawa ana yaddan kanahu kamma ifan nikedi kunta mun kangai fannike akemba fannike himbe ga wano gondi himbe gara ke tensa gondi ana demay mundunu maniya fannike metogo akite ni maniya masalanu kawa kam masalanu na gondi adambini kata koi manin na hana fanni ke me kem fanni mani yadi donc fanni o fanni ga wono kuta mi wono an na ketu kem fanni di ay wa kebirenga an na kusa gara to himbe yime gan ke fanni de hoya de akamba aginge ilmun tawu yani ay wati lasuluya Allah ta'ala diga min mananun wutuni cikin yayi aiwa hadamarin min katu dangen kampa Allah diga min lanta tuni ikampa de anya katu dangen kampa ngono wa qur'ana to wa kampan tai ko mi maga amma ke amana ni maniya aiwa ke arabun kan ni arigantin wo baka walangale yayi kinga ni bangande ngati at-tafsiri bangandinde aro walangalande aywa manna no gondi qur'ana ayanu nyawa no gondi am fa amma no famu mo o do kenye kona kiten sa gondi kenye ni kubenu tanga sabati to gondi نعوذ الله فاسننغا غتينا كتلنجي كوتكي على التحقيق كياني الدن قناغون دي قل الله يميغا الشهد ديكينا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وأولو العلم من هم الراسخون في العلم الراسخ في العلم معنقوته النغتيانا دا
كنا نسبة سربي كما كين كمان الراسخ في العلم كين كمان كل لو ينا من واضع التفسير كل لو ينا التفسير كتسعون دانو يقويا إن شاء الله ورني لو تفسيرين بدويا أنا وتنو مغوي غنالو عند أنا كوني تام فقر لنا أدو أنتو يقلنا لا كمبي أما في الراسخ في العلم لا بد تفسيرني بنو غوونو إيسا هنتنغني أن نقول تكيني الراسخ في العلم كين يروا إدران قلن دبرني na toga arawo iduran kallen kafai a tuwon budo ya tara ka taranteni ai tuwana yin fi besu ya an ga sabati tuwon ni kebiringa Allah wan tafsirin bugundi ni Allah wa fotona kafa ho kasunga nganga hitikenga kebiringa kuma wajiban kama illa taqlid an jongini rasikun kalle an ga buken no gondi bane kebirenga ken kaman hana go kelli tobe ken wurna ayanundi ida sereni do qoto anga fi rasikhu fil ilm tafsir lu be sahantengani anko anna ku nyawtu anna ku wutu anna ngolli yati ken wajibi an kama du munde yani de du munde yani de awa ademani du demanati maniya qur'ana yimmi adu Allah faren digamu alna ayan wure konnoda Allah faren sunnan ayan wure konnoda wal atharu batun maniya awa sahaban wura kenya ma sahaban woti kundu matabi'in woti kundu tabi'in woti kundu ken asaru salaf salih basana Allah faren ti isrinni Allah faren ga isrinni ken gara himbe nya owatin hulanin ta ke me nyana maganta an ga nyini ara wari sahaba ne wal ma an ga nyini ara hadisi a wari hena ga wanyana basa o wajibi no kamma oni wara yo kisirin yadi taron ta hon yoke to a hon yoke wa Allah farenti isrin kin atharu awdo kinyi an ga sunnatun asarun ko ni ba awro kinga kin bal atharun ka on dari kata hadisan to hunga asarun ni me hana wo hadisan gara fannin no gondi awodi may mundunu ti walangala yemmun gai gilli arabununga ko arabaun khalasintengani arabunun digame ba qur'ana ni arabun kannen kampanye mo ken samu da qur'ana allahingo aw atwa allahingo arabun kannen atwa hunga anga tanna hutu aganta tin himbe halle awon ka hana karna qur'ana ni alla digame ni arabun kannen yani arabun kannen kampanye ni bay tagahonun kamanyana asugura nako yau ya qur'ana an tafi hindi Allah kin arabun kantuanan arabun kantuan arabun kantun bayran da qur'ana tunun nan kiyetu agudi an gati adawa tafsirin yana tai aranta yana kiya sabuni awa ogo arabun kannen karma islam oge adiga mogo ahinun koni mogo arabun kannen yani arabun kannen ni karne ke ya sabura pour nan kata dina nyaretu arabu kan ni karne o jamanu kudi kiya sabuda o ma ya karna pour na golle kitatai la nan be cin kitatai la nan ya fo himeri yatai la amma karne gan sabuda arabu kan ni karne ko sabura nakata dina nyaretu tai parce que dina nyaren campagne maniya Allah parenti aro Allah ti mo kuna arabu kan ni kinta surno manga nda arabu kan ni to mo sri kebire na hawni karne kiya sabuda luganya karne kiya sabuda ngo balagan karna kiya sabuni ngo urudun karna kiya sabuni ngo mantakun karna kiya sabuni ngo bayanun karna kiya sabuni an na tla ku yugat kebe anna Allah faren diga men ga karagin jopa an na tla kiya yugat kebe anna Allah kallen jopa ngan tafsirinya imma ya karna ku sabuda iwoduna golilla kan gon mun muti arabun kannen to awwa ai imma ya karna ken sabuda ken mayire ken hikrum bane rasul akiden ni maniya tafsiri atwa unyani tawa tafsirin tuwahu
kebirenga akiteni maniya mani kebira akiteni maniya farida ngeni wa mustahabu ngeni wa sunna ngeni wonni kebira alwudu alkifai kayin wajibi ngeni nga wajibi na ko be gani awdu wasai bangi yani sere ganda kita taga ni himbe ga wanyana kinga asu wasana nga islamin taga ndi anta wasane masere ga kita himbe ga wanyana wa islam wulli ni gubaniya allati donc masere ga kita himbe ga aya ga sigindi sere ganta awajibin dongo sukamma onan ka ona sere munno himbe ga wanyana ona dema aga wanyana mo be aga watunu mo be na hinne undada maga katatu sere bani ga nakide awase jama'an na gawo nan gawo alhamdulillah kayan lamure ga awa masalan awa donu ga wani gonde kinyani awa anuru horunga kinna kanka awa yamari Allah ta karakenya kabande karake to kono wajundo ado kuntana kinyana mawdu'unga kunyana awa annaka amdi a masalan qur'ana masalan sunu kunye karakenya kama kinya aywa ano waju ko danginto korinto lagaran pinu an kamono benu ga dangi awa dagaran kala yemu benu ga dangi Allah ko mu benu ga dangi annan du wara no gondi an ko na kebe nyanna kintu an go himbe to ko na kintu ko do kiyawo ko anan do gondi kana masalanga bo mani to ko ndambe ni kembi to ko ndambe be gani aywa shari'an to su ko fasangun den ko nin tafsirin yayi wa shari'an to su qalla silmin tafsiringa kinyani mani to ko ndambe ni bo ki to ko ndambe yani ko wala shari'an to ya nga to ko ngabina di shari'an to ko woni kame to ko wono himbe ga di shari'an to ya wa shari'an to ko ngoni ayan fasu kensu ya wa sula silina yayi mani na hanai na hade ga waye kinyani aywa Allah subhanahu wa ta'ala sihim mana nakintu mogotimmante maga mogotimmante na to kemmaga qurako o te kempantai ay kempanta Allah to anwa an ka to dangen kempa Allah kenya tunadi annakin saha Allah kenya tunadi annakin ku ke birenga uganda ke sunyawo akan panni maniya kempa benga wa kenyani akama na takdar kita tidmarul lagara aw lalin taqunga duran kallin kangai anna ya marhinu dabari anna kabandihinu anna latiya Allah karan kalli kinna arjanna yari nema kebirenga kiyani awa yanga ngo tafsirin mutunu ngo tafsirin tirinkana awa yanni maniya dunarul lagara aw lalin taqu angna tafsirin mutu manda terinka Allah ga tana himbe nya anna kenya ga tana himbe to kono on tat manda to woni anna la to kenga ana la to wanga nya nawa wal iktinab al hadd na la to kempanga Allah dun ko nunga ko ni kemmo nyadi kun tat ni tarkul manhiy de kun wotun iktinab al hadd bas yo hundi ga me an wani lunge ni go way aram mana ni go way anta ammatun qallega o ko tungotini ti tarku nawahi ti kabahinun tokono ikungotini ijirnabul haddi lato jinjenga anga lato jinjenga awri kiyen ikunga ko ndike mogodi wa kebrenga anga tafsirin mutu manga da tiringa adna na hanni ke yayi ngangen da mutu manga da tiringa Allah ti kenya antak mananya amma na hita de anda toranya kite Allah ti ke togono ango ko mananya amma na haka de da tafsiri wutana atrin gandana ke birenga furan na dunan hankita dai an pakata to diga mukudi iga sina himbe nya an se ko nyaadi iga sina himbe togono anna togono tarkan kulliyan kenan ga dunan hankita na amma Allah karan kalle kin arjanna din ne manga kinya sabuni iwa konni iqra warqa qaranan sege qur'ana awsrin sege ndini inde agoke mo kodi to himmo tin ngati laksinga
anga awango karana anta yamar hingolini amma la to gingenga ken konni el karana nyankayai la budda mangara aw ko mo wannan se ko nyakindi anno sabusro bo kini tafsiri afani nukutami adi iure qur'ana ke me bi hage qur'ana ayan qaliyat alqadriya asu yang kata bane kata duna kamunga ira waran no ko yugo wotni kendati daronta unka ahayo maga mobe ari aw kim mogorino nam ma kim pallesa ari yang ga Allah sallallahu alaihi wasallama aywa annaka muni tanji ke sino sikin gondi tampille do sino sikin nogondi walma tampille sino nogondi qomi hinunga nyamobe himbe ndari ken ayan nari aka hayo maga mobe qoni gapendi ari kem mo yari na waran ngari Allah faringa tampille do sino sikin nogondi ayanun warni aw bosli bakadi ayanun warni aw bakadi nangemuti hinya moonga كين دليني الله ودني القرآن كني يا رسول الله انترنا في أيوة مثال ومثاليا موكو تونكان غرانا تكين تونغا إنه هو كوني أو كين تونغورني إنه هو نياميني وولنغلنا أقراني أو ده هو ورني كهيم بيجا ولنغلنا تنصرو دينا دي قلقيا yawon ka kelli mogo ada hayo ma gafe ni mogo we ayi amari kini Allah farenga kem mogo di himbe ga ndey no kota be ken kotan pajunya worni nan gemuti kotan pajunya ari kem mogo yadi wakati mogo himbe ga siri wakati be ken ayan worni aywa an na qur'ana hay an wani tan sigi da sura nusuki yanka Allah farsin kan sallallahu alaihi wasallam na to makka aywa yani katab laga bagan na gun aywa tanji kido bani yankai madina mokini ala tahqiq fa ku maniya ala tahqiq ala al arja al mashhur fa digamin gabin yani ko sun tano to o gemadi donc gemin wala kumenun di kemti basiya qur'ana hayo maga karan kitu nyeri wayi be su ko manten jemaadi na dikun santin al-fatiha hay bismillahir rahmanir rahim hundi aya nyen hundi aya he gilino ma ngene jofe maliki yawmiddin اهدنا الصراط المستقيم الصراط هون واقرنا بالصاد هون واقرنا بالسين هون واقرنا بالواي اسو يركدي الصراط او ضراط الصراط سبحانه وكني الفاتحه ميور الفاتحه اي بسمله مبوازي ايه هي كند ايه لا غير كتغني هلوي donc ko nanya sahaba nunyeni isuwari ga koyi Allah farinya ne wasu in kora ina hunya tidu okay bude nga gilire serena wari hakrendi na anti asumi nga kallenga kenni muhalinge hota na wono himbe ga tan kalleke onati arosana na tan kalleke mi akoni mo serena onati asante no ko ban kalleke kana sante ngani mo be kembale hota na wallino an san tan kalle kaymi an kalle na sa mo mo keni gilli qur'ana keni gilli sura hananga o kebidenga an na qur'ana hay akaran kitu ku nyeri hay mo beso ko ka humanten je mari na de ku nyeri asanten kembale la siko sugandina ka hay tigen kana santen kembe tamu wa hakaza himbe gollenga ni ya karankiten gabe ngono himbe ga hitike ngan gollenga ni himbe annan kawana suqara na sutu ku sabura annahu sahante aro ho fasangonte aro ho hallanke anni to bakamedi ana qur'ana hay
aya nun damma kuma me kitani sura nun damma kuma me kitani masalan alam nashraha arwadduha kunu hin kafa me bani masalan ila fi quraish aw alam tara kayfa kunu hin kafa me bani kundi menu ko ngade anga danga dun ko mo may bani antar nya kamra tambo no to ko niya kebrenga na qotu ni me harau aw arabu kanu nganda bana mo be kin gabe ngono kebrenga kusu hitibasiya seren ko na ma waran nyon kolandi ti ma su ga nge kalle ke ni muhalika ko tana wono an sa tan kalle ke mi an kalle ke andu qoto asa denga ni bane kinda ngasa ini gillino ma ta'assubunya ma an kalle ke ha sa nan to ko tana sire an kalle ke halle kinni samuye nyai kilindi problem nya kilindi mangani iya sawuni an anda awa jukun ton kitabun bai an takin se ndambe walladi anga walli ala tahqiq ala al mashhur هذا ما أدين الله به وهكذا كان هذا كم بانكنتينا دانكنا هم كياني ينجقون نكيا كما إنتاس لتنبيعون nanti ken madaniyum pakenga wa ken makiyum pakenga ala tahqiq dangana on kam ken wurin ko tana ko non demo himbe ga tiki angana kumu idiga mun palle dron magan do ken bugondi tangutu ni tike ba tikiyande ay mit ala tahqiq ken wurin ko tana himbe ga tiki harsa ona qur'ana ya muna ya en kunna wala ngala muqsirin ade awa haqqi wayan kan makka